nonsia. Ahaya Sumpa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunya Nachi Anope. Nana KJC Company Limited Anopa Nunsia Kasia Bobre Ena Asono. Na Kasia Boy Enam Sumpa 106.5 FM so Accra no. Enam ya affiliate radio stations ahuduo. Na Ekoba Simprimu Ebo ye Chidomno. Na ye kamu se enyo nonko adensi huniema na kachi ena ubenya. Endpoint homeopathy clinic efa homeopathy so edia yeresa papa edia bro. Twisco energy food drink so ewo ha wonye bi na ubobia no pa vitamins ahuduo ene Ghana cocoa papa bi ni chocolate no wonsa ebetimi aka ena Sompa 106.5 FM ye ne Yas toothpaste ene ne brush aka bomu a ye di OB bars e ba nyame ya domu a na watch se ne pepepe ewo domi market ya enwumakuo bi ada woromanti wo muso ebo ye chidom bell beverages e kan wo time herbal mixture and na 21st clinic wo muso kan ho multiple question for wo mo e kan ho na ye di OB bus no ye di eba bepie domi market nyame ya domu a na watch se ne e September 26 2025 na ye kan mo se Sompa kase ebo every Sompa 106.5 FM Accra no and nam ye headquarters e wo Kumasi e Sompa 93.1 FM and Yiko FM aya 100.9 Paris France aya Damfopa Radio Takwa Sompa 101.1 Takwa de Sompa 103.3 Tachima Sompa 106.1 Sunyana Sompa 98.9 and Kranza Sompa 90.7 Doma Sompa 101.3 Mankasim ya Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio Wanubenya Sompa FM wo ye Facebook page and like and share now with them and we are Sompa 106.5 FM Accra and YouTube aya Sompa FM Live. Your website here www.sompaonline.com and some of your day as someone pay Dedi Makotino Ebene. NHIS Jumefo wonom ewo Heman Lower Dentra and afe chufu etimokwa no wo mo kan sembi efa wo mo no anuane ho. Dr. Tony Edu awodi tintima wo NDC amanyoko no mu say His Excellency John Dramani Mahama echi the best party mu no wo wukura wo pe wo mpese wo behu akira kwan. Enkane EC chairperson Edema eyo my Ghana eye ma me Charlotte say wakasa ensembi emu. Na chairman Edema NPP Council of Elders Honorable Hackman owusu agimai akire mu say e wo mu say Alan Fra wo free party mre ha wo mo pa na wakasa wo ban so so a eno so ya sudie kese. Enkwata South so empanifo the screening bi ehhehye so eye hefo no mo ya ma wonom. Na mobile money transactions e course wo Ghana August nko ano na eye 354.1 billion Ghana cedis. Wo obi ma so and empanifo ba mane se Emmanuel Macron wa ne yere one ba kopie mu e wo court wo di evidence bi eko ensmp kan we no ho ne de somo sakase ebo e wo Sompa 106.5 FM Accra nana KJC Company Limited no pa no nsia kase ebo eno no ye ne de kase ebo esomo no pa yi eyemme akosua ago aboagye wo betimi afrem yakosua nhira me ne medoba ABENE Adepa Akosua Ni kwanchafo a wotua wonmo no e wo sampotamo e owura Benjamin Coleman wakasa achiremu se adehia wonmo potamo no won betimi akwa ya asabia akohwe wonmo ayade ama won ho atowo mu enu e wose yede ma wonmo no yede ama wonmo yie pade a e wose odehia bia etimi register NHIS card ebi enu ne betumi aboa no wose wo hwem se woni mrahye bedwani a wo potamo wo beka wo mutama bom won bekwa one house to another house na wo makoye ntete ye die hia a to me I say yes, me resume office and check the brain. Now, so my family no matter go acquire. And look, I said there are a lot of registration ongoing now. We are able to into our system online. Everyone's a community at large. They have registration. In fact, I buy no one home body. But apart from health insurance, no, because also the free primary health care ever. Apomodin ya DB in your mind the power. And the Brahma Bear manager no cranny. I dear can see Simon so far and say, let me have my increase enrollment. The enrollment drive your one of the things that makes a paramount with respect to my leadership here. And what you know what to slap by say a cabia what the NHIS adwumako no share no ntu ya said ye beya ade hye crack card no so kwa ya sabia ye betimi ahye wonom me no ka say abana ye crowd say oba expand coverage with respect to ndura na kane no na ya insurance nkoba na bi wo wa abeka ho
no ka say so esika say so we are intact aban no health insurance ka this me fan say this got a media yedi entiminu adwuma ne de yegu so enim say Ghana aban so etaichi de owura David Bondi so ase say also yemfe na yedwuma tutu anamo na ye more enrollment drive na buana scheme so ejina ne so Owura Benjamin Coleman NHIS opani kwankyerefo a wotua womano ewatwifu atimokwa na fe himanlowa de nchakrosi ne bedwanim. Dr. Tony Aidu editintimai wa National Democratic Congress NDC amanyoko ne mo na wode atodwa se enche na His Excellency John Dramani Mahama na memmo ne bawieye 2028 na Ghana fo to aba fofora na eche se NDC party no wo mu de nipa foforo na beba wono se wonye mfie edioson ensia 76 years na His Excellency John Dramani Mahama echi de besi wo NDC party mu no wo pese obehu se nyankopon po efa na de ne kwa wo penesa eso no nyame wo hyira ne pa eti se so obehu pa se wani behu ade a enye de da bi eti His Excellency John Dramani Mahama echi de party ne beye wo mo bepre de oba beye flag bearer no Dr. Tony Aidu no se wani asasi so na nyankopon kora ka se Tony wo bra sunti brafie na beje wo home a wo se nka na ni kora ebeje ho pa wo no de enka enye ne nwanwa se nyame frɛ no ansa na sa bre no edru. But whoever is planning to take over from Mahama, a great deal depends upon the outcome of the Mahama administration. If it does well, it inures to the party, and therefore it creates a wind on which the potential or the prospective person can ride. I don't know. I don't want to be here. Maybe by the time it comes to that point, I will be gone. I don't want to. Senna, I'm old though. I try, but I'm old. God has been good to me, but I wouldn't mind if he takes me today. Eni yeti ye Dr. Tony Aidu ene obomane se ne opeso opre na His Excellency John Dramani Mahama ni wa obedi nachi no sa nipa no ebegina His Excellency John Dramani Mahama adwuma pa wo beye no eso. Mama Charlotte was say enka ne no ni titinani edema electoral commission adwumako no na enansan dwumadia bi akoso a na no aye democracy dialogue 2025 wa aye good luck Foundation, a good luck Jonathan Foundation, one and a woman cabo mu a woman ye dwumadie e won kan ha say no. Wakasa se we say if it is na oye omayi chairperson e we yisi adwumako no eso no. Na obi mu ho no mu agya wo muntumi enkasa bebrenti na aya wo menensem. Wase hye na amanfo atimi twa na da pasa wase mire bi kura no. Adehye bi a wanu mu free ekuo bi mu aya party members bi ekotwa ahye na papa fie ho a na ensem no ene anyan. Wase nsem bi a na omka ho no aye obanti na ja aya na wa mini bi wone sompa kase e church nsem say. In terms of personal costs, I wouldn't say the phone calls and the pressure were the issues. Most people know I'm quite stubborn. So the kind of calls you think I received, I probably did not even receive because they knew I would not be amenable. The cost was really on a very personal level. Attacks on my family, concerns about the safety of my children and my wider family. There were a lot of lies, and so the whole fabric of the family was affected. It's either they were worrying for themselves or they were constantly worrying about your own safety. My dad was still alive at the time, so that created other challenges. There was a time that a political party mob surrounded my dad's house, that they were going to burn it down because of actions they felt I had taken. So those were the kinds of personal pressures that as a woman, as a mother, as a daughter, as a wife, as a sister, you have to deal with. So Kane titinani edema electoral commission adwumako no Mama Charlotte osay dwumadi a wonom eto din democracy dialogue ase eno kasa yi meka wo se sompa kase bona wutie free sompa 106.5 FM Accra no Opani Hakman Wusu Ajimai were chairman ma NPP Council of Elders. Na wachana dwene se owura alankwadwe chematen fra wo free party mu no na ebi obetimi asa ba biem no. Ese se ye hwe sansem ni ye pa efi se ye won krofo bi wa wo free party ni mu a wo sa ba ye wo ba no mo sa ba ye hawo obi oba no wa resign no wokọ no asa ba we nkoye we se asenye child play nye nkwada asem e na ye ne sa no nti se wo mo free mu wo mo kompese wo mo ba biem no se ya nhwe yi a ebetimi ayo how kesiye Odehyieba party no. I'm not the party, so the party will have to discuss. I remember Darocha, whom we all revere, Mr. BJ Darocha, when he resigned the first time, he said good riddance. Darocha said so, and he was a chairman at that time. He said, or maybe just the immediate party chairman. So I really don't know
when it comes, it will be discussed. And I believe that sometimes you begin to wonder whether, and I'm being very frank with you this interview, you begin to wonder whether it's deliberately meant to scuttle our front and make us lose. Sometimes I wonder, but there was absolutely no need. If you have a nationwide election and one Eni ye Honorable Hackman Odehyieba na wasanto asu ebiem se party no eye die na womo epe eti se chitamfo nyina se obi pese oba wo beba na mom yanwene hu hye de ebe MPP party no ansa that they had these boys go on television and say all manner of sins and insults and whatever, and people always, they were with them once upon a time, so what they are saying is true, and it wasn't helpful to us. So if you want to come, you join a party, you have to behave yourself, and I don't think that in future we shall, I will not cast my vote for such a situation at all. In future, if you create problems for us, you go. I mean, Openye Hackman Odehyieba ene kasa ye no oba mane se obi a wo ye obi ni paboni ni a ni sune ne ban na ese party ne se nipa no wokwa a ehu hia so obeba na emom so obi ye ordinary follower on share dan ye bibi abro so anase wokọ ye nya ni su ban fi bi na so oba ye gi ne obeye ye na wo mo a wo mo keka nsem FIFA party no ho wo mpese wo mugu party no wo so afiri mu a nipa we MPP de ne ye dai enu nti wo mo mpese wo mo ba no ye hwesa asem no na ye nhwe ne yi Wo ensam fufuro mu no empanifo a wonom ewo enkwanta South Mercy mo wonom ekasa na ewo apomudi mu no ena wo mu kire mu sei nansan wonom hwehwe mu kakra wonom aye ene sa dehye a wonom wo enkwanta South Mercy ni mu no won bekwa ya sabia bia obi hu bedodo no obekọ no yesi wanya typhoid fever na sa ya de yi wuhwe mu a wonom kire mu se sebi aduane a wobedi ana wusu a wobenom a ye contaminated no ena betimi ama wanya sa ya de yi entini municipal chief executive a wono awon potem ho Owura Joseph Awam wose wone ne mpanifo aka wonom ho abom na wonom akọ efie bia mu akwaye education ade ama aya dehia wonom eto nuane ewo montene so ewo nkwanta South Mercy nim wose upie mu ewo ti emantamu a na ubepie mu pa ewo nkwanta South Mercy nim a na nansan wonom hwehwe mu a ya sabia no wonom ayeye womo a womanya typhoid fever nko a afi mu no aye bese 2000 and over wose asefem wose obi wo hwanu mu asabio wanu aduane paasi montene enso no krata wose wonya eye apomudimu krata a wakwa ya sabia na asa apomudimu wanu ma hwehwe mu usase mesi anaso benten yade bia ni ne ho ebi obetumi anu anuane amade hye atumi atobi adi no obi wo ho ni bi obi so ho ahoni di akasa se ye ni ehu ni ewo nuane ayenu amu no wanum anim ye entini sese ya wo mo ni sai no so wanum bekọ aye efie bia mu no makwa education na bio so wanum aka kira de hye wanum no anuane esi nkwanta South Mercy ni mu sei obi a afa ne ho hyem screening bia wanum eba kwa hyehyɛ so se de be ya ebeboa ama typhoid fever ya de no so wo matimi atu ase afiri mpotamu na ye konsem foforo no mobile money transactions e wo Ghana ha e koso pa say momo ye ni send me momo anya bia fafa me phone so na fabre me tin crofo pepa na no e na economic e na financial data bia Bank of Ghana dia babonti wo mobu akonta afa Ghana yesikasem ene hu kontabuo no wo maba besi sudua se mobile money transactions ni de si ye e wo August ye ko ye August 2025 bo so me woche no sika efa mu no 354.1 billion Ghana cedis. We send it. Ye kika ni na bo eni no. Na 354.1 billion Ghana cedis. Na wo hwe July de na July de no wo soro kakra bi esen August de no. July de no na 355.4 billion Ghana cedis. Ena we ji kakra o wasande be 1000, wasande be 2000, wasande be 10,000. Chase nkrofo di djuma pa. Ena wo mo nsa wo mobile phone so wo mo di djuma no transactions no. Eno nso be 831 million August de no nko ano na se ekọ na ni bukura asin July de no na no ene o mobile money se wo mo maba mobile money ne so no apagya wo hwe ni mu na 77.7 million Ghana cedis se apagya e de aba 25.1 million active account mobile phone so ye transaction ye kwa ye ba no ekọ na ni mu ankasa na no wo chem se we kire se Ghana for dodo no a enya gidie e wo mobile money transactions ni mu wo mo ahotoso wo mu se wo mo didi djuma e betimi aboa wo mu nti we ene hwehwemu a Bank of Ghana e de ababetudwa kase ebo ewu tie free SOMPA 106.5 FM Accra na enyumako bia da wroma ena ebo ye chidom nana KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo eno no ekọ ba simpri mu a wo pese wo si dan ya na ka che ne sesa wo kọ
wokɔ ɛkoba simpiri mu asa wo pese wo dan no wonya adansie ho niam ɛyɛ papa ne boda fam a ɛhɔ na sesa wokɔ ɛkoba simpiri mu na KJC company limited ya Ghana fo wa mo no ne a wo pa adansie ho niam ɛhɔ na omudi wo mani kyerɛ na ɛyɛ hɔ no a ɛhɔ ɛna sa wo pɛ nadoa wo pɛ plywood wo pɛ building wires wo pɛ cement iron rods anase roofing sheets a ɛyɛ ɛkoba simpiri mu akache eti general building materials no ne nyina bi wɔ hɔ wodi si dan de wodi chance a wodi bewie na no ano no ɛkyira wɔ ne sunti woto adansie ho niam free ne nkyɛn a wo chance a wo bewie wo ma free consultation and a free delivery and see betimi atuofo if say bi dan no wonsi bi da afɛ no ato asase wɔ nkran ha wo ba be chance bra na ɛkoba simpiri mu na KJC company limited ɛne ne dom wo ma wo system ni more than 30 years no wo mo entuofo wo ma dwuma panti where Church of Pentecost ni wajia baso bo Ghana ne yamonone a enya asem ketwa na no Central Steel for wo mo che ni trailer and afa truck wo mo de ka ho say outstanding services na ye de amount enkra ne kuma say wo depo akese mantam dunsie ne nyina tamale ne miam ye ne nyina no wo be hu ne Cape Coast nyina wo tuatua fra ekoba simpiri mu e wo 020435540 020435540 se branso se wusi wo dan ko ade a mesro fra ni sesi a ne enchiro baby eben wo na kwaji adansie ho niema no na ya mu na sa akọ na kwaji afutu eye 020435540 homeopathy a branch of medicine a yedi adwuma ena mi busa say yare ben na adokro wo kwankro yare ben e kwa na aba obi wa na yare na kwa na aba cheso no de won kwa wakobia wobesa ba foforo enu ntina me kamfo endpoint homeopathic clinic ama wo se kɔ na yentu no preku fi se dua be wo no yencha so yetu ase eti ade na sesa wotena ho ma yare di wonya saa wobra endpoint homeopathic clinic ewo ho eti yare no aye krankro no a wakɔ ana ase de asa wo ho atɔ na ayete se border suja asa adum nanso na ase ne na edaru brubru no bra na yentu no preku maw Dr. Edu wanting more than 17 years and odi homeopathy aye adwuma wo Ghana ha emema ne emma no mo awo mu ohawo waboa wo mo amoma wa fom ba emema na prostate enlargement ejeji wo mo a omanu munura ekwa na ba wasan wo mo yare emema premature ejaculation low sperm count na free low sperm count echo high sperm count nerve diseases kidney liver physiotherapy massage bia nipadua no wo hia massage wate wodofo nipadua no wo hia massage etebra wutia SOMPA 106.5 FM anopa no nsia kasebo authentic one no ko endpoint homeopathic clinic na ekoye massage ni bi wo ho se wo won kran ha spinters kwa no so yefra ba bi shell signboard ehwa na wo behu no ena mo amu kumase na ye kronoma bo hia ena tema community 22 ba konso wo ho eti frɛ doctor nankasa befa doctor panyin nankasa Dr. Edu Boating 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 no na Twisco energy food drink no ya kanfo de am no pay say ena fortuno ewom eti wonye tie kase ebo no wie na opa bibi abogu boso a eye Twisco energy food drink Ghana for ya mamu nyina achia no pay eye promasidor for na achia mu no wo mo say drink for fra badwa so a enye na ya anum de ni bia wonum ya no wani aha wutimi num beverage bi wusi office na woda wan hwekure be yiwadi nanso Twisco energy food drink de wanu ma wie no afa kura no wanya energy a wode be adwuma wo ba na wo ko school no ma nenum Twisco energy food drink yo wo mo kwa boarding house na wodi agu ba truck ni mu na wo mo de ko na aboa enkwada no ankasa eti da bia wo energy obetimi de asua de wo sua de anadwo na wo mpesa wo beda eye Twisco energy food drink eye chocolate eye delicious dankasa enkwada no mpani nyina ape eso de enso hie na wo de awo no eye 2 Ghana so the sepe eti promasidor for say power your dream we eye Twisco na tete no so mo amone abrewatia etena se ne motia se dudo no edu anopa no wofra kofa breme na wafa bonsuo no wasabi no wanom na wanyinya nanim se yaye ne tise nsuo sa dudo no ankasa yaye ne tise nsuo ene ye DHC no ye de afra na Food and Drugs Authority so age atomu de wo ne se enhamane enubuna na boama nipadua ejina ne na so na immune system no waye pabre wo yeso jania ni tuo gina ho eti infections ba pay hypertension ba pay HIV ba pain chest pain ba no ba ni pay immune system ni kutatuo etuo na ekuta no eyesa dudo no ye fe ne tonti na 74 measure immune system ni tuo na ekuta no wode boy yare pay no eye tonti na 74 measure se wukuta tonti na 74 measure ba bia wunuro sie no tonti na 74 measure si wa na eche se wo na yare no a na apese edi wo ho
krankro na eye krankro tontina 74 mesha ya ye ne ti se nsuo wo no mu a enya nwono na nso se de na nanom enum dudo no de omunya no eno na wo benya de afiri wo ni paduam eti sa bredi ye wo pese immune system no ekuta etu a wo hia no eye tontina 74 mixture infections any yare bia ebetimi etu ase e de ama ho eti ye kanfo de ama mpanifo nyina wo bia no bi o kan shi drug lane ye wo ho e na komase ashan kolina sa wo pedudu atu anasa wo penchechiremu a fretontina 74 mixture mpanifo e wo 024 6073498 e 024 6073498 na eno ano no me kan wo sanya me adoma na wo chese ne pepepe ena SOMPA 106.5 FM Accra ye ba domijum Leicester Ghana Limited o mede ya suit paste ne brush abadwa so na ebo ye chido menunti ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto so Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na Accra hanso so de wo mo ginemu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu na ehefa na moko Yeko ye train wa garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asem winim say, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. See you chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E bo nkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fire pom with you hear me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejedi in kratso yatu. Tontonte. Yenum sani e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tontina 74 yin so yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka free na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tontina 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma
ɔba wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratso yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yada se yeto asem no eso akwakopie mu ewo obi emai so. Na die efiri US court eba ene say Owura Emmanuel Macron one ne yire ehun nsem a ekopie mu ewo US court wa na wonum echire mu se ne yire eye bema na wonum adane ne ba no ababa a wonu wodi mu tintin mai pa eye Candace Owens wonum na sese wapushi asem na atkato ene bro entini sese US court akwa asetena wonum ahyese se wonum si na Brigitte Macron no Emmanuel Macron ne yire ya wonum chire mu se no ye bema no madane ne ba no wo mu wo evidence bi anase wonum ewo bibia edi adanse pefe bema court no atimi ate asese no oyo ba efiti si wo na ebesi sabre no oyo ba wonum famra enti wo mu lawyer Owura Krai ene wabo amani a kire mu say wonum kwa pesa photographs ni nyina ade akọ afei so wonum ewo eye scientific evidence pi wo honum a wando kopie mu ewo US court wo na wonum atimi ade approve say ampa na Brigitte Macron woyo oba na wonum sanso a kire mu say eye aketesi a wonu apushi a right wing influencer no Candace Owens no wonum siu no defamation suit bonfrete e na wonum prepare ho krata ade akoyi sese ameno kasa die court no share ni mu say wonum scientific evidence any wo photographer wonum so wo nyina bra Macron ne gere no wo fa fro the pregnancy pictures ni nyina ewo ho a wo de be kɔ no court se wo twen a wonum so share ni mu yanyina yesu e na no nsia bremu kase a yede esom wo no ye fancy ensema yede mama no pa de makotene bi ene se Dr. Tony Edu a wodi tintiman ewo NDC amanyoko no mu abamane se His Excellency John Dramani Mahama ewie na mamu no a de besi wo NDC mu de so wontia simpa enkope Chifu atimu akwa mensinim na Himanlo wade nchakrosi ni bedwanim opani kwanchefo a wada National Health Insurance Scheme na no wose wanum ebe yentete ya dia ma de hye no obi atumi a register bi Owura Hackman owusu agiman a woye dwamtene ma NPP Council of Elders wakasa no abamane se wo mo free party no sa ba biem no wo bi wo ho ana ne su ne ban etete party no sa nipa no wo ba mfaso bi enu su nemom sa nipa na anya bibi e buru so a wo ba ebekoyi Enkwanta South Mesini no so penifo abamane asa typhoid fever yade no ama ne homene so papa enti wo mo amuto anuane wo be ye free screening e de ama wonom Bank of Ghana omaisi kakrabia kese e de krata babontin se mobile money transactions e kwa adwum e kwa so August 2025 no e 354.1 billion Ghana cedis wo obi masumu nsam so yade so say US court ahye Emmanuel Macron ne yere ese evidence bi a wonom wasa ne yere no eyoba no wonom Yeni de kasebo isomo no pay eyemme akosua ago aboagye wobetimi aframe akosua nshira me ne medoba ABENE ADEPA Kofi na kasebo ifri SOMPA 106.5 FM akra no efa ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM kumase ayiko 100.9 Paris France ya Danfo Radio takwa SOMPA takwa de SOMPA techimai SOMPA sunyane SOMPA enkranza SOMPA doma SOMPA mankasim eye Kingdom 106.1 ena decoder so eye SOMPA FM Facebook eye SOMPA 106.5 FM Accra na YouTube no SOMPA FM live your website www.sompaonline.com nana KJC company limited anopa no nsia kasebo na wutie no adansie mu niam bia wokọ na kache wo benya bie endpoint homeopathy clinic fire papa so homeopathy e dia resa abro promosido so anopa twisco energy food drink ene na wo hia titidudo no 74 mesha wo no mu a na immune system no omokoma wo no wo manya tuo e dia ko e dia tie yare bia ebeba wo ni padua no nyame adoma na
watch Sunday 26 September 2025 Sompa 106.5 FM yeba Domi Market na yedi ye OB bus na ababe pie ho na enwekwa ebo ye chidom ni bi multiple quest for se metal and na glass fabrication any installation there omo akache eti wo pe window installation repair UPVC any aluminium no multiple quest for no achi door installation and a repair and also wo mo ejinem stainless steel and ne kaka ho nyina it is a wo hwehwe wo mo na is la ho na trade fair echi ho na wo behu no wo betimi afre multiple quest designs and 0243 178910 0243 178910 na with them Bell Beverages so nto safro sebre na we dey go brand the papa pass wo pe Bell Cola 7-star Bell Malt and the kanka home and na fruity goodness Bell Squeeze grapes orange and pineapple flavors no Bell Beverages anti party bibia segana fo nyina omo refresh ye a sip at a time Bell Beverages so ebu ye chidom and the 21st clinic for omo sciatica originator and na sciatica expert so wo mo eka ho yademu nyina se ama mo eniti